bakengi peveko nitu bakengi katika bakengi peveko Longia Kongo kuyo ikwekesa diakuba Longia Kongo kuyo ikwekesa diakuba nitu bakengi katika bakengi peveko nitu bakengi katika bakengi peveko Zaya fimba ntangu za kuziwakane Zaya fimba ntangu za kuziwakane Tumingu tatunweni vita ye mikele myatia Zingululu kondwa kwa jaye makesa matu Sema yangi beti sani sina ntumwa ya bawu sema yangi Kinzozi muda muntu yenge keno yenge kumoto kunu kyagi nkilu izi sala evo kwa nani kwako wakupena ikunzo ya kumwa sikwa nemfonda kanchi tuizile mkebo wasanisila faikulu antuma amwela kongo ne mwanda nsemi mandana momo mafukulu kwa kutabuja minjabu nida nsibo da yaya tekimba sarikula ne makongo mwendanga mpanga sani sina kiese kwako Siya ko jobo. Impangala. Timola mikengi. Yaya yenge kenu. Tutukuru mwana fulika mpila ya kizeko nkiluizi sala. Ye nkembra tutamona ya makesa nkikwa nimbuta yaya.
Ayaya Bakongo bitikembela mvutukulu wa nlonja Kongo tena ukanga ayaya babungu bya Kongo kanjwenya yese mayanji mbukamu Tukumona bafulukia kimusani sina luna minkunga mya dede kakapa kisako kiasa lulizi sana baba bitikembela mvutukulu ya lonja Kongo muvinga cyane yawochela bakelele
Mkinzi tuna mkinzi wa matondo wane mwanda semi yeto makisa mabundu ya Kongo wetifukula funda ya matondo wane mwanda Kongo utulundibi ne mwanda semi mkulutu abundu ya Kongo mtumwa wa moyo mutandu kiaki makisa mamonto munza ya mvimba yenge bile bitibiri kwa nema tumuna nkosi mwenchu nimba makinkumba yenge diaka yenge mutapite mase makisa mayaya vitakimpa kumbanta ya Luanda ingeta ibogo Kenya kini wana décision. Yaya usiriki nini? Fumbu da Kongo. Alamuya mwanasa mwanansa. Ndeta kusi baba. Isiba ya vitumba. Mintamudi na isiba ya vitumba. Masalisi. Babengi babongese nkangu mulamuda. Mufumula nsingu ya mfumu wetu ingile kwa mavwemba nkosi. Kavaigidi. Kwamba sentantu. Wavuli kuvya jandi. Kabwe mintamudi bavanisi. Kutundwalo. Babogelese minkengi. Mwana boto. Kosi ya Kongo. Mbuata Makesa kanshida mbote nakembela ntumweto kadi pasi manio mbita kanshindungulina onsobobo java kajudia kanshindungulina kana mpasi kana maniongo boso kani filme omwena acteur sugwa kingandi donge kutuka seyena indungulina onsobobo ndungulina cofondateur de Kabuda Mintambo na mafuta malusaku munu Loba deva mwasi na yonga pa ya ndondo mfumu wetu mafuta wena moyo msuke wa mafubai sitanta la msombemba fulumyaja Kabuda ni kukulese kwa leo vitakipa makesa wa kundi Kongo biza tasangana bamba kidiko bakembela kweke poto oyo nani nkumbu wako ulisonga Orlando ingeta idina yani una kwa nini kadi tala mutia kinkole twena yani akuvanga kikongo ko meki wa yaka wanga meka ndena kyoko yani ko kumbwani ya langu yani una mumukira lwa kutumba sidi yani una mumukira lwa mafuta ina yani unakuwa ni mentumba mafuta yani ko
ebe yandi wizidi mukembela mumfundukulu ankaga kuvinga kyandi edina yandi vo wetivutira funda de makulba mwela kongo mukisalke basadi di mutandi na mtumwa donga kwa nema kanda nema na semi nema kwema nkosi kilivo kutoka kyandi tuna yekiese mayangi kaliunu kyandi tuna yekiese mundumu kyawunu kilivo kaba okukili kunchwani koina yayi una yekiese mayangi kadi kimputu kwane kikongwane kasefu wako kile kimputu ngaluwili ina yani kujifuna matoma kuwa mwena kwa mutanda kulusemi balu kwa mwene mo bien copo ono kumbomo ine mafana nkembo wena mulu vile la nsundi idina kena mwa nsundi yenge tukutatika masi mwengo fulu keki tumeni lwaka mwe kifulu kisele muma kisele mavunya vyoke mavyokele mwangu yena motambi kekiese kubina mikumosi kwa mwanga mtoto wanokali unanokali kwa waservezi na waservezi toki betu makeso na munde kwa kifulu kia kiku mkuza bunda mpandu vaipu alonga kwa ikamu alonga meni vaika mfulu keka tuku beto ina mose muyandi kwa makesa na munde kwa mweki bafunika kini kuza sansi na mtu kesi maya ngeka ikona ba mikawa minkai kona minkai sinya kona ngoma bangala fufu de Congo tobula khosi tobula ngo ibe beto tumwani na mfumo wetu katala yese mayangi fufu imaton Mimi tena obekisa na pale. Kosa na kanza makasi moi ba mpiaka mais les angade. Ya bekisa bini. Mais avant que na ile ba franga no bana bini. Fuma kilongo cha siku de kipa. Fuma kilongo landi kwa siku de kipa. Ni fuma kilongo wa bayaya babo kumbanza luwanda. Fuma kilongo kyao ya ngombo ya makese yani fuma kilongo wanzole landi waziko de fika kimpa ya dia siama ngolo kena mukimpeve ya dia mpila yai ngolo kena musambi la kadi kimfuzi ya yani cha savo yani katipuka kilongo ya ziko de nene da mpila yo Nguta lusu koko mfumo wa mayala ya siku ya kitoko bontu siku ya vitakimpa mfumo eto mfumo wa mayala ya misibi ni mayala maziko mampila yo mbuta sangi mbuta zazi betikidi vana muziko ya mpila yake vuziko de vitakimpa dienda kutwala mbuta za mpila yake Dwandu mbuta nezola mbumba tuna yai ni mwana fundi mutango yai kusiba sana sana tuma yetu kwa sisi mujamu
eni babolisei mambo matekele kukongo ya kati. Maintenant, mtumwa yetu ni Mwanasemi, le grand maître de la Stratégie Congo, Ninjovandi Mkipwanza, Idina, Beto Makesa Mangi, Bana Bandi, Batekolo Bandi, Semi. Gani mfumu Mwanasemi. Mfumu Mwanasemi. Ngusi wa ntumwa yani Ndwandu ni Mwanasemi. Kuja muntu kwa kujuru mwenu Kilwisi Sala. Vemu festi. Mbongo siba na filimpa babo ebya byo treba kuba ma mutamakongo zwangana no bien na iso na yaya okoni makamune yebso après bamasiko basana bango mebo lingo ya ba protocole evitagimpa lemba na yebso somo kare comprendre Ngani mfumu Lusanga da zikole Vitakimpa. Mfumu ya nene mfumu Lusanga ziko de mpila ya ziko de nene Muluwanda ziko de Vitakimpa mfumu Lusanga mbuka kwa vita Timona Kabuda Mintambudi betidia yekese mayangi Fuma kilogo kya Kabuda Mintambudi. Oh, Kabuda pila ya yekese mayangi Fumu ya social ya Kabuda Mintambudi Nankemu Yohani mbuta mpambu yumosi Mkabuda Mintambudi Sama
mécanique wano bamona sikuba simba siba leta mwanda semi chauffeur ye wana deja tele babenga ki eliboma balobaki nini moto esalaka te na minute oyo totala troisième étape makala tolongo deja touti na hôpital CNPP tobimi coronavirus sambet sa mashka toza normal tour oyo aetape mosusu ebale nyonso mpakolana message wana bakomprendre mwana se aza na ye moko do aza na mbanda te komba yesu 2000 au revoir 2000 kombo mwana se osoko kuna yango kende na yo libela sala mokili na yo oza mundele landa jésus oza mutu mwindu soko boyi mwana semi sala mokili na yo na kontina na yo okoki bango lidere na biso na mwana se tokani masolo ozambe mpona nini esengo ndenge azolaki na pale tobandi miso misato tala bayani nde bakadame mwa biloko mikie atiele bato papa ye mwana ake wa okomprendre esengo na basemence ya boye mwana azoluka telefone abenga zatala etala nivo okomprendre mwana bebe aluka papa abengela tshongo fo ezalaka na kundileko na christianisme eza te mwana inane aluka telefone asenga aide kopesanga telefone abenga papa po aza kesa ozomona ngo bavantire eza te kesa ata bebe ezalaka te bebe ezalaka te ya kesa biso tuba makesa wana message mpona bino yaya dieto ja ntokobeni mbundu ja Kongo yaya mwilu yani ndwanu yaya mwilu ngimbi aya ngusiwa na yaya pita kinkwa yani ndwanu yaya mwilu kabuda mintamudi yaya pita kinkwa dabu ya Kongo ja mvimba mbao baba ndwanu soda ya mwanda semi tukamunzila kantitava mpambuko kwa bena Kongo twetilo mbaluvu tukamunzila kantitava mpambuko nzila Kongo inzila inda beni pasi ye misoki buweti so tukava mpambuko weti kwendange mpangyame bila ne mwanda Kongo kantunduko kanti muntima teka bakulu bakuninga